Hello, people soidi, piprsnjači, nisam dao ništa snimio, pa inspiriziran u razgovorom sa jednom prijateljicom. Došao sam do toga da bih htio podijeliti sa vama svoja znanstvena dostignuća i iskustva iz mladračkih dana. Jedno je moje osobno, a drugo su mi prepričao mi jedan pokojni prijatelj Đuka. Moje osobno je bilo da sam bio u gostima kod jedne obitelji sa mamine strane. I ta valjda sam imao, šta ja znam, koji sam bio razred 4., 5., tako nešto tu negdje. I nas su tovili s ovim bajkicama, pripremali su nas već za ovo što je sad nastupa. Znate, žaba se kuha u hladnoj vodi, tako djeca isto je. Pripremaju se sa banalnim nekim tvrdnjama da ne, na primjer, ako bacite mačku ili mačka u ovom slučaju u zrak, koliko god visoko, da će se ta beštija dočekati na sve 4 noge. Znači to može proći kod nekoga ko, ne znam sad, kod meni to nije prošlo. Ne znam, jel imate takve iskustva, takve spoznaje. Znači mačka, govorimo u ženskom rodu ili mačak, je programiran da se jedanput dohvati za onu površinu koju prvo osjeti. I meni palo nešto na pamet. A šta ako ta prva površina ne bude pod nego plafon? Razumijete? I slijedom toga ja sam uhvatio mačka koji je tamo bio u hodniku za rep i dobro ga zalijepio za plafon. Sam prije 63 godine pričam pizdarije, u ponoći. Okay. On se stvarno dohvatio sa sve 4 za plafon. Ali nije bio programiran da se još jedan put treba dočekati na noge. I dok se on pokušao možda, nešto kao ukrenuti, pao je na leđa. Znači, mačak se nije dočekao na zemlju sa sve 4 noge, nego leđima. Prema tome, ja od tih vremena, ja sam bio siguran to sve što nas uče, te neke bajarice, brojarice, ringe, raja, čika paja, kurci jaja, ono, Crven kapica, Ivica Marica, Snjeguljica, Sjebuljica, to nas je sve sjebalo i pripremilo se nas je za topovsko meso, tako da smo, eto, tako nekako i to prošlih 90. godina. I, nažalost, naša djeca su isto pripremana u tom duhu. Najzorniji primjer je kada sam ja umjesto mog sina nosio torbu u školu i dao nastavnici da ona to prihvati. Skoro je ispalo iz ruke, znači to je 10 kila. Udžbenika, knjiga, znači dijete, 1., 2., 3. razred, 4. 10 kila. Šta će to? I onda sam jedan put došao na informacije, ja sam ostao zapanjen. Ja kažem, prosite, što je ovo? To su bile klupe, stolice za dječji vrtić, one male, znate, mice ovake. Ja kažem, pa i onda vi prigovarate da su djeca zločesta, da su hiperaktivni, to je neko, taj ADHD, to je isto izmišljeno, hiperaktivnost, ne postoji to. Kako neće biti nervozni i agresivni ljuti kad sjede u debilani onim malim stoličicama i ispruži nogu iz 4. reda i onda skoro učiteljicu odgura na pluću. Kad neko krakat ko moj sin 2 metra već onda bio. I on sjedi na stolici od 20 centimetra, pa da ljudi, molim vas. Znači, a sad da ne širim tu temu, da ne to sam spominjao, ne da nije bilo daske na većim školjkama, nego, znate, razlika između toaleta i sanitarnih prostorija je ogromna kada se čiste sa kemijskim sredstvima ili kada se čiste samo s vodom. Znači, pričao sam već, da se ne ponavljam, kako to je dijete, bla. Drugi mit.
Đuka tebi, znači pokojnom Đuki ovo u amanet. Đuka da bio dobar. Priča Đuka, kaže, on je radio u tvornici opremnih strojeva Kneževo, inače Đuka iz Topolja bio koji ja, u Baranji, općina Draž, nekada to Beli Manastir, sve općina bilo. Ona škola, oni majstora iz Kraljevine, SHS iz Austro-Ugarske, oni su uvijek imali neke, pazi, električari, kvalificirani električari, on pričao ovako, kaže, ide u spor sa školovanim električarem koji je završio srednju školu Belo Manastir, električar, ono pravi, znači nije neki priučeni. I ti električari ovoga, ne da nemaju znanja, imaju, nego još su robovali nekim stereotipovima, poput možeš ti zmij radi što god hoćeš, ali on neće uginuti dok sunce ne izađe. Znači to kaže neki električar. Mislim, ja sam zgrozio. I sad su narajcali Đuku i ovog još jednoga tamo. Kažu, jesi ti siguran što pričaš, čovječe? 100%. Kaže, će oplada gajbu piva. Ajde, gajbu piva, okej. Dečki se prošetali, doneli zmiju. Za rep je zavezali tamo. Stavili u škripac, onaj šraft u škrip, onaj glavu i razvukli je. I stavili nulu na rep, nulu na jednu stranu i još jedan popite, majstor, jesi siguran? Majstor sad više nije bio siguran, ne bilo kasno. I samo spojili fazu. I cvrc, pepeo. Eto ti, majstor, tvoja austro-ugarsko SHS škola ovog električarstva. Znači, mislim, hoću vam reći koliko su ti ljudi bili zatupljeni kada su sa 60 i nešto godina još uvijek robovali tim budaleštinama mačku baciš gore pa će na 4 noge pa neće, u ovom slučaju nije, eto. Onda zmija neće uginuti ako ona će ona će uginuti, isti sve isparila kad je pustili struju. Čovječe, šta lupate gluposti, mislim. I sad, takvi ljudi, što je najgore, još uvijek ima takvi ljudi, to je njihovi poljena učenika, nasljednika, koji dalje šire ovakve budaleštine, pričaju, truju našu djecu, nas me više ne mogu šta trovat, mi smo otrovani, kako god. I nastoji dalje uništiti i zavesti. Ja to radim u Kauflandu, radim kao zaštitar, tamo bili Sjerić, i kad dolaze, sad i završit ću s tim, zašto da se nadovežem na temu, i završit ćemo s tim. Dolaze školarci, kad je odmor u školi, preko puta je ta škola, to je privatna škola, znači to su djeca, kako bi ja rekao, od neke elite koji imaju novac za privatnu školu. Znači, ne razlikuju se oni ništa od meni od ovih drugih škola koje po ponašanju, koje nisu iz tih škola, nego iz državne škole, ajmo reći. Ponašanje njihovo je onako bilo iz početka, kad sam dosta bilo to bahato. Da ne znam, možda da sad ne bi pričao loše preko mojih kolega koji su prije tu radili, ali su bili dosta raskalašeni. Ne previše, ali nije se nešto moglo tolerirati. Znate, ima da ide loptom, da ganja loptu preko hodnika i da je tupka tamo i onda lopta može otići tamo. Ne treba i to sam sve spriječio. Pa onda da se skupe na pola hodnika, pa da jedu, da piju, galame, trčkaraju, to je sve. I sad što se događa, ja kad sam to sve malo sve sredio, na svoj način pedagoški, ipak sam 3 djece odgajao 8 godina sam, kao samohrani roditelj školovao, pa ima to isto znanja. Ta djeca sad dolaze i mene pozdravljaju. Lijepo im pozdrav, dobar dan, poštovanje. Ja njih isto, dobar dan gospodo, kako ste? Bravo, drago mi je za vas. Znači, afirmativno s njima. Strogo, pravedno i afirmativno. Oni to cijene. Zašto? Ta djeca danas nemaju uzore. I onda ja njih pitam. 4-5 njih bude, 3. Recite mi koji će vas biti zaštitar? Dakle, ja ću. Bravo, bit ćeš pravi hrvatski zaštitar. Tako je, kaže, moj tata je zaštitar. Ja ću biti. Odlično, znači imamo već jednog domoljuba koji voli svoju domovinu i bit će zaštitar, nije to mala stvar. Pitam ovo drugog, kaže on, znate, dajte malo da razmislim. Iskreno, pa baš ne bih htio biti zaštitar. I on je dobar, iskren je. Ali ako zagusti, bit će on zaštitar, siguran sam ja.
I sad ja druga stvar što sam primijetio, ta djeca ne kradu. Ko meni digli tamo neku paniku, ovi prije mene, i ovi tamo, oni vamo, i djelatnici kako to kradu, djeca. Ko krade, ja kažem? Di? Pa samo pogledajte njihovo ponašanje. Znači imamo samo uslužne kase, gdje sljedeća procedura platite novcem, karticom, onda oni vrate kusur, ta kasa i daje vam račun koji ujedno služi kao izlaznica. Jer tu su ta vrata, rolo vrata, i onda se skene, stavite barkod i pusti vas van. Poanta je u tome da kad jedan izađe, još 3-4 sekunde vrata stoje, mogu izaći još 2-3. Ne kažem da nije bilo, međutim, vrijeme prolazi, ja vidim, rola vrata se otvore za jednog i sad ja, po logici, imao vam račun iza njega, isto je platio. Znači može izaći, ja ga puštam, nije ukrao. Platio je, vidim da je platio račun. Ne. I onda meni bude toplo oko srca. On stoji ili ona. Lepti vrata se zatvore, stavlja svoje, skenira, lepti vrata se otvore. Izlazi van, sljedeći opet čeka. Ja kažem, šta je sad? Šta je sad? To je ono što sam ja napravio dok sam bio, opet kažem, hrvatski zaštitar. Razlike između hrvatskog zaštitara i zaštitara običnog je sljedeća. Ja sam hrvatski zaštitar, svi ostali su zaštitari. Ne, nisam ja Hrvat, veći od njih, ni domoljub, ni ništa, nego drugo. Hrvatski zaštitar će pružiti ruku još 5 cm duže, ako treba, a neće reći, ma jebe, mislim, nisam dobro plaćen za to, dovoljno plaćen za to. Hrvatski zaštitar će ostati još 5 m 10 ako treba. Ne zbog gluposti, nego da zaštiti tamo ono što treba ako je nešto kritično i da pomogne. Hrvatski zaštitar će se pognuti, sagnuti, pokupit će smeće, da ne bi neko od prolaznika stao na taj nalom, pa se okruzi, pada, razbije se predavno. To je hrvatski zaštitar. A ovaj drugi zaštitar, on čeka radno vrijeme. Jade, zdravo. Da se naljuti ko oči, ko neće briga. I završit ću sad. 12 minuta do 15 najbolje duže. To je bilo kad sam radio u Nokia Security-a na zračnom luka Split na koloduru. Strogo zabranjen stati u prvi red i svi invalidi. Svima. Pogotovo galeričama, ali pogotovo ako ima luksuzno auto, pogotovo ako mu je ženska, pored njega riba. Pičko, paćenici to nisu podnosili. Takav jedan me se parkirao. Momak nekih 19-20 godina, balo, 2 bale. I odmah prvo mjesto, bum! I onako naivno, barba. A može mi ovdje 2 minute biti. Evo, cura nam je izašla iz aviona, javila, sad će on odmah doći, pa ćemo mi odmah otići. Ja je gledam onako, naravno da možete. Ovo, šta ovom, lud, on pušta nas. Može slobodno. I sam štopirao, Svanu djevojka već prelazila taj most, došla je, gleda, ušla u auto. Barba, hvala vam, dečki, momci, Bog daj zdravlja, baš mi drago, eto. Sad ja razmišljam, meni toplo oko srca koji su dečki ti pošteni bili. Sad to ispričavam kolegama i kolegicama, oni, kako se smio, te kneš, to je kao neki šef osiguranja, ili Danica isto šefica osiguranja, da idu u pičku maternu, šta ste svi u nekom strahu, oni isprepadani, tako je. Ja kažem, jedno pitanje samo, da li vi znate zašto sve više mladih u ono vrijeme, ja sam gledao, ja sam plakao kad su oni odlazi da praštaju se roditelja, meni to bilo teško vidjeti. Zašto sve više mladih se seli van, kao u Irsku, u ono vrijeme? Zbog plaća, zbog ekonomske se stari malo. Nije. Ne da nije, nego nije i nije zato. A zašto? I zato, lipi moji, što mi stari previše tlačimo te mlade. To je ono što su nama radili naši stari, pa sad mi to prenosimo. Ja sam to prekinuo, ja ne želim tlačiti. Ni svoje, ni tuđe mlade. Sve drugačije. Eto, to je to. Svaku vam dobro želim.